solok salisan tilhu anakwan. Kung sa ito lahit yung akwek sa lakulbal sa likak Angela in solok salisan tilhu, lishkolomili katsolom chiruligutan kain as chechi hokwe. Limatyeh ut lilokoning. Renak tot solok na kotaus kots alakwe lihu. Primera de Crónicas, capítulo 16, ut versículo 29, nas cheche chihokain. Chenimak lishkaba likakwa, amomakchak le matyeh, ut okangkesh sa eblish muebal, kuik lang kesh chiruli kakwa sa lishlok lah na ah. Sa lishtenamit li Dios chak sa ebli nakterkutan, eblah Israelitas, maaho na ulak chiruli kakwa, kuing karak tishk amlish matyeh. Shbanak na kotaw shultikan kilakwe nak ebli komunain, ninke take arang Jerusalén o shipsut chiruli chia, nak ninke shning li Pascua, nak ninke shning li Pentecostés, o nak ninke shning lining li Muebal, fiesta de los tabernáculos na kabimang. Nak ninke shik o shipsut arang Jerusalén chilokoning chiruli chia, li Dios kishche sa lihu Deuteronomio 16:16 li takakwe. Mahun toshkutri chiruli kakwa chimaka takwang saruk chanakasche. Atin rarokil, chishkunileblah Israelitas naknike uhulak chilokoning karang Israel que chekre naktentot eshkam lishmatyeh. Konak nasyarin, mahun toshkutri chiruli kakwa chimaka kwang saruk. Hoka antzakal, tentot eshkam lishmatyeh. Sali nakter chakrap ut sali ak chakrap nakakeretal nakwang kai bilibanuom mihunelik na banumang salik angel na banumang chokreli Dios. Nakwang klison, nakwang klitihok, nakwang nishkotzbali ratin ni Dios, ut hokan kahkwi na shokman klidiesmos ut li ofrendas. Kai brebli banuom hain, ni nakataw sa liratin ni Dios, li nikesh banu eblah nakter papanele, li tzibambil sa liratin ni Dios. Hokan kahkwila o hanakwan. Rahlal kukutan, naknakachutub ki sa lihunghung chichut lebal ka, ho molam, Iglesia Adventista del Séptimo Día, nawula kong honal nak-artesimang kahkwi limatyeh. Ain na shokmank, rochpen li diezmos, lihunghung sa slahetkil. Ut hokaan kwan komon, ninke shkerik intumin, kwan komon ninke kotso kahkwi sa euli medios electrónicos na kabaimang, chantanaru na ke kanachiru, na ke tsakon na kinishmatyeh, utrik ilihunghung sa slahetkil. Chihukain karu yoko chishlok oninkil ruli Dios. Alinokos rosoptesi, limahung kwanan kos kanap kahunesu tanshkiok chakare chishunilik areru kwanke. Hokan tsakal, nakakaartesire li Dios lihunghung sa slahetkil, utlika matyeh, yoko chitsakong, saliban mumain. Lishlok oninkili Dios. Hoshche chakelihu, Crónicas capítulo 16, versículo 29. Relichichal, haan jun saich olehil, haan jun chabilik angel, shakabamil sa kaben likiok. Hokanak lilok oning, mukokak takwirik in atin, mukokak takwirik in ichk, mukokak takwi puktesing, ingka, tentoh kita katsol kiok. Utahanain, limatyeh linashpas kay Dios. Likyo kain ng koshbere si chibantyoshink. Kung bantyoshink shmanak lirusila lirustan lirosoptesim li Dios napal sa lekape. Lishnimal ru matan ni kishkeke haaliralal ali Cristo Jesus. Chiruli ko kutanain okbilat chitsakong shlokonin kili Dios. Utho kankahkwi honaschelihu Deuteronomio 16:16 kakamakle kamatyeh chiru Chanchale kachol, chanchale kam, shbanaks ala sa likakaush. Likakwa, nim liros optasyon sa kabe, chanru yoko chubantushink. Li Dios yos optasyon kakwe, tatkoy beni sa hunchik likatsulbal.